namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Hi channel. Yeah, of course mthetha khalo like crush ya mina Xongi Rhangani. Yeah, so ka siku ra of course ra 10 ta May fike hi vona fika tsala this post here. Afika tsala ku loko u lava attention gega Xongi. So sukela kwini leswiwa. Leswi sukela ka the post leta nga the poster or to post la nga hi poster then swi swi kuma no vanhu vo tala including Master T va kha va kombisa ku ya ka Sivara Prince Rhangani. This post afika tsala ku Sivara vo ka va nga swi koti no tlanga xinuka. A swi ri clear guys, to be honest. Vorini ku Xongi Rhangani ta tlhava vuya ta jikisa tshuka. Hi swona swilo leswiwa. You go very on top, of course. I a post, as you can see, show personalized and stuff like that. Even this one was also connected to that. Okay. Emdana tlhasa ku na loko u lava swimalana ti rhandi ya ka YouTube topic endla hi Xongi u sapetela u tshika ku vulavula hi wena n'winyi. So of course locally this point leyi ya ngopfu ka ti YouTube channels like vo Master T vona van'wana va swi endleni ti YouTubers. So I won't give credit to only myself here. Ku vona tin'wana ti channel ti endleni hi swona. So very well ti rhandi ka YouTube ta ze pfula va mama mi donetela wa suffering. Yeah. And then I go, oh, by the way, Xongi is a brand. Yes, Xongi is a brand. And then I tell you, loko u lava the comment talk about Xongi, leswi directed to Facebook, leswi loko u lava the comment like vo Facebook, if you give like Xongi, okay? Xongi yo sungula hi bati YouTubers and then number 2 hi ban'we va ka Facebook. And then I tell you, I once asked you, kuma u tiva ncuva na? Of course, ncuva I game guys, game. So Xongi Rhangani wa swi tiva leswi nga ku swi guys loko a khatsela the post letiya hikuva ndlela yo a va khari relevant. So vo tala loko amloko swi khomeni straight swilo leswi swo khomiwa hina vo Master T. Ndzi tlhatsela ku this is a sign that I'm your role model. Well, ya swo ku va side ra un'wana i role model ya vona me very crush ya mina anti if nga tlhe swi katsana ka role model na me it's a crush. And then tlhatsela ku I always say that I'm too ambitious. I'm on top. Nukutsona vurhongo. When you want to hate or insult, hit straight to Xongi. Aku Xongi I Xongi. Ni ganzeleni swinene vananga. Well, no to ganzela as long as swi tikomba ku positive kha ya kwaleni. Hi to swini hi ti lavela ti rhandi ya ka YouTube. Ndzi hlaya ku mina ni ta mi jikisa kule ngopfu. Aku season 6 coming. Ma ta bada. Well ta to vuya swinene because obviously ku ta something lexi a nga ta kota ku xi tirhisa ku album ya yena yi trenda obviously a swi tiva and obviously ku ta kha ku tlhawa Sivara Prince Rhangani ku vele swi ta kha swi tsariwa xisomo kuma ka tlhela kaneta and stuff like that. So hi sweswo ni overall loko na mi nga subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe.